mama brana beto kunga Isaac na obri yebo na service ka Isaac na obri yebo anko na betumi ama wo enkonga any ni wardrobe ne dining ne bar any ni dressing mirror e wo man we mu ane bo no e da fo Isaac na obri yebo anko na betumi ama wo sa anyama we ya e bo no ye fufufu wo peteki nkonga Italy konga Germany US Egypt konga first class Isaac na obri yebo ane betumi ama wo brana beto kunga Isaac na obri yebo na service ka Isaac na obri yebo anko na betumi ama wo enkonga any ni wardrobe ne dining ne bar any ni dressing mirror e wo man we mu ane bo no e da fo Isaac na obri yebo anko na betumi ama wo sa anyama we ya e bo no ye fufufu wo peteki nkonga Italy konga Germany US Egypt konga first class Isaac na obri yebo ane betumi ama wo brana beto kunga Isaac na obri yebo na service ka say amamo akwaba edeba too much GH so ebusia and then so eye da foforo ye de twagi aponyankopon say so waboye ho ban na eye emoje die funsa no mo ye twa fa yatamfo so na edei ensem we gwa pon so ne so ye pa ye na ye nim ye papa Reverend Obofour kwantwi ni jata 1 ayo boy woni ye yakase ye papa Stephen Adom chedua the second chance man ayin ono de wo kwa na aso de manya ma second chance enti no hwe na boni dia wa ya afro wo so na wo hu be enye ye no akopie mo ho nyakopa ma second chance eno no mo de jom ho me na Philadelphia adumo wadom to kwa kase dia tere say aso lom tem na to kwa no kofo years nie enya asem ketwa to kwa ne nya ne chena ene to ba betwa ni nyina ne say we say me na bi Yesu mo dia ba first bi Yesu mo dia ni nim ba bi onkonya free na so no Yesu mo dia na koye problem kase pa wo montam a we kire say da bi wo dia ni fake we say me dia na ye original we so boa me dia na e papa e no ma pra na mo totrom hu she da ma ye ba sa busumi ni ekwa no Stephen Adom chedua eja na sorry da mo ka say Obofour ye be ma wo kasa wo mboni di won body din no so nche do betimi aye Obofour timi modidi so na no eye shedi na no mgusu tro na nsem bia Reverend Obofour abekeka ne nsem no na watch say won Obofour hoyi wo de ne ho wo woni sika dada wa ye ni bibia wie de wo se wonya wasase su bia ni wanya de wie gali no wato gali wato eye sugar wato nido de aka ni so di suo ebe ho eti suo ne de na eden ogusu awo ye ntenya afen na wo ba be prepare no ho be so ya no pa amefrefe ye ni junior pastor say an ye ko cancel ye ko ye say you was an watwam watwam ho kwa babro ho eti nya afen no bi kura be pre bibia ho eti sofo na wo hu ni say wo ne na ekon no so wo watwam o e na wo say yes si atachi mai ho no afen no de wo di ni sika wo na nya na ne kira e na wo be di bia wie amanfo to abanfo nku wo sa abanfo nku jaja de bi akofo to no ekofo to na ye yama wo eti bibia ni ho abeka be say wo adwen wo say nya na fo agye na abanfo nku na tum eti de Adom cheka bia wa kire ni bia eye bogus kwa bebia ensem we ba ye no Adom chedua so e be reply ye no so nsem no kan ye de beba na ansa na no ye kọ ni ye konkotie ensem wa Reverend Obofour kwantwi iron boy e de beto abonten e famra ye ba ye beto aso me on pama sem because of say nyame de me come anim okay watimi afafun busa say yes Obofour to transako ni fio metu sasa mentale ni me nyina me yiri nuam to ho ne no aduane ne atulan kurusa akofa de abrami wo main East Legon na say me wo cantonment ya medidi yes osofo wadwen boni ntuza orant asomfie wuretu wodwere me ho kyen kwa abafa so abekọ wanim eti so nyame wo bibi a won kyerɛ wo ya mabra bo sese ne wagimi nyame hira papa God bless papa o ma de nti o mo tan wo ne nie why life obi kra ne nyame no obi nyina ho I'm telling you today ebi a offering kwa na de udidi that's right correction kakra no tena say onyame amfa ankyɛw okay kotie me testimonies me yenti madanse ya ba akubia onyame de bibi so enam bibia ye bibia ma obi so be fa bi no kwasem yes onyame nko Mose who Israel for first no kwasem no kutapoma no kwasem urumai do take you power no ono so amefa poma urumai sofo odi musuo ne bo nsu mo fra sofo mra me yempagya madaka omunyina Jordan na yiri eye den kwasem emu pae urumai
to Moses and go back to Puma. That's right. Agina hop jache. Obiara ni nyame frɛ kwasɛm okra do timi sizi owia wasizi osrane no ono aye na adwuma sa owia osafie mu mesenko But one ko Egypt bi o. da bi wan kokon misiri mu ruma Wan fa poma mo ho. da bi oruman wan tene poma kra ni nyankopon anya asɛm O man tuntum bi ba. da bi oruman wanye bi O de poma bo anwea man tuntum ba. oruman wanye bi O man nsuo da ni moja. bacho wanye bi Joshua wanye bi Kana kore. oruman wada Roma wanye bi we nyina ye Mose But oya na nya no so nyansa nche. oruman powerful power no osi nyankopon tie onipa bia wasase so etise Mose Joshua da so otimi ma owia gina wo ai no mo sare gina o Gibeon no osi nyankopon tie onipa bia wasase so tese wono Joshua da Enya nipa na ye do omo kɔ na abrabɔ mu na esi. oruman no amu continuation and to aso That's right. Deep. Asofo. See, I'm it too. Let me tell you. That's right. Me no. Wo de ka yetie nipa e kɔ no gina mo say stop. Mami, say me fa me santo obi aso a me nwera me mfia yi. kwasem That's right. mudos That's right. Mentimi. kre Ena na me ni me chief driver na nam. Aboju say kwasem asoro obi ani. yesterday Ya nante sa ye ba ne to ba ira ya chi. Ewo restaurant. And chicken. Maybe 4 na mami from morning. Tabo we gumi dem. Atali we gumi dem. We su go na ma fashe. Mike ya toto adada. Adi na mi die. Penti ya mi yusu. E penti mi fie. Am say 1007. Yes. Yes. Me to 30 or 40, 27 bucket e penti mi fie. Me o cast dada. Tie. kwasem Abrabo. Obi duru ba bia. Na say wo do ano de ne beto form a na wagya agimi no. yesterday Se mi twika we na me se me mpa. Me di we konne. Even Toyota Ghana. Se ma toka o hoda na me call back new one no. On the be ma me na ma soso. They want sit down what do lantern no. No do roof no na dey nuagu so boso. kwasem Ti se mo ka bi no matwi na me mpa. Metimi di sika ka we friend swap. yes Akwaje foforo agi new one na ba na ma soso. Eje se mi hia ka adwotre. da bi wo dada Wonderful. Me me crusade kase anwene se me ko han instrument. go dada Yeah. about 20 to love.